Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas hoću da vam pokažem kako da napravite thumbnail za YouTube. Znači, najprostiji thumbnail, znači da ne bi skidali za internet, tako ja što sam radio u početku. Znači, mnogo je prosto, ništa nije komplikovano. Prvo što treba da radite jeste da na Google kucate samo bukvalno thumbnail background HD. Mislim, ne mora HD, a to je klasična neka pozadina. Možete da birate, ako kliknete ovdje imate više sličnih boja. Ovdje isto. Možete da ako pravite za igricu nešto, snađete mapu igrice LOL, Counter Strike, Fortnite, nije bitno. I skinete tu sliku. Lupam, ja ću danas da pravim za LOL, neka bude neki thumbnail. Idete ovdje na nju. Znači, dimenzije thumbnaila za YouTube su 1280, to je širina i visina je 720. Znači, bitno je da ovdje stavite piksele, da bi to sve bilo kako treba. Kad napravite ovo novo, idete na file i place. On će tu vama da sad stavi, znači, otvorite gdje ste skinuli tu sliku. Evo, ja ću lupam neku, ne znam, radio sam već bio neke slike, ajde, opet nije bitno. Stavit ću, lupam ovu sliku. Kucate starost ili nešto i on sam uglavnom stavi zato što su te dimenzije slike. To je ta dimenzija i kad se skine, ne morate uglavnom sad podešavati ništa. Druga stvar, tekst. Znači, stavit ću link u opisu sajta gdje ja skidam fontove. Znači, imate sve fontove na svijetu, znači samo ako imate neku specijalnu želju, vi listite tamo pa će da nađete, uglavnom nađete šta treba. Idete ovdje tekst gdje je samo kad je naša ovdje. Naprimjer, stavit ću, ne znam, pravit ću za Janu. Jana, naprimjer ovako, ali neću taj font. Nego stavite neki drugi font, nije bitno. Znači za thumbnail, ja nemam pojma. Evo, ovo nije loše. Jana Sport, naprimjer, eto tako. Neka se zove. Ovdje stavite veličinu ovo koje hoćete da bude. Neka bude ovdje. Lupam, neka je tu. Znači svako stavite gdje vi hoćete. Poslije, kada stavite tekst koji hoćete, ne, ovako je glupo. Ako hoćete da menjate boju, ako hoćete nešto drugo, bilo šta, idete desni klik ovdje. Ovdje desni klik, pa ovdje. Ovo zadnji dole, to je stroke, to je ovaj okvir da stavi, ovako. Znači bez njega nema. A je lepše se vidi, znam se gdje su ivice. Ovdje ovaj color overlay, tu možete da birate, znači, boju. To su ove klasične boje, mislim jedna boja. Znači možete koju hoćete da stavite, koja vama najviše sviđa. Neka bude, lupam, roza, da bi se vidjelo da ne odbija. Možete ovako, ovaj bevel, kako se već čita, emboss. Znači to su neki dodatni efekti, a ovako imate kao neka tekstura da se vidi, lupa može i to. Nije loše. Treća stvar koja je već po redu. Skinete, lupam, kucate, evo sad ćemo stavim za Janu, lupam za ovo. Jana, PNG, ovako.
sad to su slike isečene, evo ovako. Uglavnom, bez ovih logo markova, ali imate neke od, nije bitno, evo na primjer High Skin. Ta slika. Čuvam sliku, ide tamo u folder gdje vi hoćete već da sačuvate. Posle toga opet idete ovdje File, Place i nađete tu sliku gdje ste sačuvali. Pa ja sam imao već neku Janu, ovo negdje ova druga Jana, evo, na primjer, evo. Znači nju sad možete da smanjite, da bi možete, ovako. Kad ste to uradili, možda je ona malo sad izdužena, ali nema veze. Kad ste to uradili, isto idete desni klik, ovdje blending. Sad možete nju isto ovaj stroke da idete, ali ružno. Idete ovaj inner ili ovaj outer glow, znači da cija. Da se isto vide ivice, evo na primjer ovako. Možete da pojačate, možete da smanjite. To je spoljni. Možete vi još, ali to bez potrebe. Ovaj inner isto samo možete da smanjite i da pojačate, ali sve samo nije loše ni ovako. Drugo, ovaj tekst ću da pomerim ovdje. Sad uzmete, na primjer, skinete item neki ako hoćete, sad nemam pojma, redemption, evo, na primjer. To jest, item ne mora PNG, samo ikonicu skinete kako jeste, ona je onako mala. Idete opet u place. Place, nađete ovdje. Znači to su oni klasični thumbnailovi kao svi youtuberi što prave, znači uzmete ovdje. Znači možete da rotirate, možete kako hoćete ovako da iskrivite. Tu stavite, skinete onaj ardent, ovo ne znam kako se zove tačno, samo kad bi našli, ali nije bitno, znači shvatite point, skinete šta hoćete, idete place, evo ja ovdje imam već neke ikonice, neka bude, evo, ovaj Hurricane, neka bude i on, nije bitno. Idete, rotirate, ako hoćete, smanjite po 10. Ne, nije bitno, znači tako stavite. Stavite kako hoćete, izmenite tekst, skinite drugi font. Znači to je klasičan thumbnail. Neki da ne bi skidali, ja sam u početku skidao thumbnailove, pa uzimao druge, onda bukvalno sam ja tražio na YouTube kako da napravite sam. Tako najprostije da ne bi krali, imate vaše nešto, možda stavite svoj logo, svoje ime ovdje dole, tekst. Nije bitno, znači evo stavit ću, bude nije bitno, veličina. Stavite ovako. Gvozda dole, ili kako god, ja se zovem Gvozda, mislim Stefan, ali Gvozda mi je ime kanala. Stavite tu, idete opet, ovdje možete da se igrate, imate dosta ovih opcija. Stavite boju koju hoćete, nije bitno, evo može čak i ovako. I ne primećuje se. I imate thumbnail gotov. To je to, ja ću linkove sada stavim u opisu što vam treba za font. Ovo je Photoshop 5, CS5. Mogu da skinem i neki novi, ali nema veze. Tako da to je to. Hvala što ste gledali, ako imate pitanja pišite u komentaru. Ovo je znači najklasičniji thumbnail da ne tražite po YouTubeu, po internetu, po Googleu. Znači najprostije, znači pozadina,
pozadinu, skinete nešto što hoćete, tekst, nađete font, ikonice i to je to. Hvala svima što ste gledali i pozdrav.